Яшілікні іске түсірдіңіз. Рахмет! Hürmetli тамашашылар, бүгін бізде Кәмит Жәуитте қонақта оңнағансыздыр. Қазан арты қонақлары Биік Таулар. Алқышламар еді. Но егітлер, но жырларығыз, но өзіңіздің костюмлар ұл қияфет енді Биік Таулар шайында. Сізді бір кім білен де бұтап болмайынды. Шылай ма? Шылай. Hürmetli dostlar, hürmetli тамашашылар, бүгін бик қызу болашақ, бик көңілі болашақ. Шуңа күрә сізді Биік Таулар білен рәхәтленіп, матур әңгәмә, жыр, мұң, уйын, күлкі барсы да шушы қапқа түбінде болашақ. Лилия Зуфаровна, дұрыс айтам мы? Дұрыс, Жәуит, дұрыс. Чөнки, hürmetli dostlar, арада хужалар бар, işçiler var. Биік Тау мәдәният министры Лилия Зуфаровна. Лилия Зуфаровна, дәрсе, қапқа түбінде біргәләшіп отырабыз мы? Біргәләшіп отырабыз, әмә дә ләкин бір шәсті ките икенші күрші Ғабдрахманнарның қапқа түбіне. Әйе, яқи алып ките хәзір име мінәмінде Фәридені, Лейсәні, Миләушәні һәм Гүлназны. Баракат мұнда кіші қыздарда қалмай бейт. Қала. Қаламы? Жетер. Жетер қыздар сығымнан келірсіз, емі? Әйдәріңіз әлі алқышылап, ойнат, ұзатты қалы. Көрішкәншіге қадар. Мұ Ғабдрахманлардың қапқатыбы бізді кімнен яқшырақ болса, матри, Лилия. Яқма, бізді кәйбәтірек болған. Бізді яқшырақ боламы? Ей, құрметті достар, құрметті тамашашылар, білесіздер шынанда, ауылда бітен қапқатыбы сайын бәйрем бола тұрғаны жиылышып, түркім отыралар, әлі тігісінен уздырып, мұнсы жырлай, мұнсынан уздырып, тігісі бей, шылай бейт. Лилия, Қонақлар, сізді көруіме шексіз шақпыз, тамашашылар да ана көрділер, білділер, әммәді ләкин нығырақ таныштыру үшін рәхәтленіп бір қонаққа келгеш, ұтырайық әлі. Әйда Үнседен мәлі? Үнсені кедір сол? Елмайулары битаның үнселерше. Мына шушылай қапқа түбен күрілетіп, мотор етіп, ойнауынан тұқтама. Исемің үшек таныштырып кете, Лилия, мәдениет министр боларақ, бұлар сені қоластында шлей. Біздің Роберт Үнсе мәдениет йұрты директоры. Директор? Әйе. Исемі? Роберт. Фамилиясы? Ғабдылхаев. Хадиевич. Сеңер шолай деп келен дәшелер мәлі? Хадиевич қына дейлер. Ауылда дом көлтері директоры болып шәгенде әр вақыт сәхнеде ғұрланып, мақтанып әйте тұрғаным. Не шоқырай, ауылда 3 кіна директор бар. Мәктәп директоры, клуб директоры, һәм магазин директоры ғына дейді. Қазір әзайды мәктәп жоқ, соңа күрә клуб директор. Менікі дәрәжәлі Хадиев. Бір директор мен. Магазинда да өзі директор қазір. Магазинда да бардыр әлі? Магазин жоқ. Жоқ, болар Алла бір қамса. Илья Зуфаровна. Әу. Зуфаровна деп дәшеймәлі. Шынанда біз енді филармония сәхнелерінде бірге матур етіп ішлеген кіші боларақта, коллега боларақта, әмбәді ләкин бүгін сенің статус әдірек менекіне қарағанда юғаррақ. Сен бір қожа кіші, юққа ғына мәдениет министрі деп әйтмейм. Шылай бейт. Шуңа көрә сізді әне көзіне ғана қарап тұрасыз. Мына тұрып кетейік әлі. Ең қырайда отырған, гармоншының оң яғында. Гармоншының оң яғында Үзәк мәдениет йұртының директоры Илсур біздің еме. Әмә дә ләкин шуны әйтәсем килә. Илсур безнең данлыклы биюче иде. Ул шулай татар дәүләт ансамблендә биюче булып эшләгән кеше, күпме чит илләрне гизгән кеше. Ну хәзер име, хәзер кагазлар белән генә эш итә. Сөйләшеп туйган. Сөйләшеп туйган гастрое. Илсурга килгәндә кайда гына булмадым ди. Но бүтән җирдән дә иң матуры үземнең Үзәк авылы диде. Шулаймы? Менә шуны кушап алыйк. Туган як һәр вакыт матур. Эх, туган якның битәне капка төбегенә дә нитра. Шулай бит, әҗрләре гына да нитра. Табигатның урманы, таулары, чишмәләре турында сүз дә юк. Ә инде кызлар турында сүз чыкканда, монда менә шулай. Менә бу җегетләр таныштырып китик әле. Бу безнең Үзәк мәдәният йортында шулай методист булып эшли. Бу егетебез. Әйе. Аның шулай эше күп. Хәзер бит инде антитеррор бар. Теге КДН бар. Менә шулар белән, яшьләр белән эш итә, балалар белән эш итә. КДН нәрсәсе ул? Комиссия по делам несовершеннолетних. Шуларның, әйе, культурада хуҗалары шушы. Авыл малай булгач, мин теге
Kızıyımlarda kadir zamanını bilmeyeyim. Zamanı Bizim kende özgerdi. sıpıtuğu var idi, gıpıtuğu var idi. Hazır sıpıtı yok. Sıpıtuğunun nasıl ekeni biledik. Sultan послал тупых учиться. Gıpıtuğu, Господи, помоги тупому учиться. Eli kayı var ya, kayı deyipse, kayı. Nerede ol kayı deyip silesen? Каждый alkaş inженер. İsemi Ramil bula. Ramil, dostum. Malades. Mana metodistlar olar, yamagat. Mana medeniyet yurtunda işlegen metodistlar olar sanatning uzaginde. Çünkü sen nerse yazasın, ssenariylar bilen işit yatırgansındır. Şulay bit. Yolalar, bayramlar, kişiler ötkərgen vaqtda her vaqtda da Ramil senin ulun demişe kalmay turgandır. Javit, ул o'zi teatral училищені bitirgen bizning. Jigitimiz. Ko'rinib turadi. Elek Kariyev'de tashladim, Kariyev teatrında. Kariyevda. Ramil, rahmat brat. Çoğunak tanışırmız ya ben. Mana senden de motorroq, senden de eybetrek şiver kızlar var. To'xtab tur. Anlar. Tak, bizning kadrlar bo'ligi yetakchisi Rizala. Osman Rizalaga. O'zi jirchi. Shulay bizning Avxadif ismidagi muzikal uchishini bitirgan qizimiz no kadr bo'larak, начальник bo'larak big usal, big strogi kishi. Mana Farhatningni ishga nishik olgan bilsangiz, mi, Javit? Ay. Sağarak silap gitti. Nomanday kadrlar bu arlık. Sonra ol bile. Dağırım. Nindi işke, beni alırın kadr itip, kadr bularak. Direktor indi birer klubqa. Ünsege. Yo'q, insaniki bor. Insaniki bormi? Yarar. So'nggi vaqtda o'zingiz ko'rib turasiz, zamonlar o'zgardi. Kadr bitgan jamoat o'zimiz ish tovarga teyish, ol kadrlar bo'ligi degandan, tege ish tobi degandan birov shaltiratik. Alo, isamisiz? Taksi kelib jetdi. Men sizni pat üstümde turam. Afv etingiz, men taksi chaqirmagan edim. Hozir zamonlar o'zgardi, biz o'zimiz kelamiz, klientlarni o'zimiz kutib. Shunga ko'ra kelsam, kelib birib chiqarma, yaraymi? Yarar. Ism familiyasi? Rizala O'tkuzova. Nechik familiyasi? O'tkuzova. Uttan alınma. O'tkuz. O'tkuzova. O'tkuz. Ko'zindən o'tkirib, inening teshigindən. Shulay, kadrlar Rizala, malades. Bunun ismi bir necha tapqir yang'iradi. Fikrim basingmaymi? Bu bizning. Bumi? San'at yetakchisi Farhat. Shulay teatral uchilishini bitirgan kishi. Bitirdingmi sen ani? Bitirdi. Allah'a şükür kovup çıkardı. Tövbe deyin. Akıllı kişi ol, bir okup bitirmezken de mi? Talantın özünde size başlasa, niye bu oku nerseye gerek deyip kaldırıp da gitere mümkün. Sonra bu büyük tav, medeniyet, rayon medeniyet yurtunda, Uzak'ның yurtunda işitirgen jigit. Bütün rayon için cevap verir. San'at yetakchisi. San'at yetakchisi. Yana bugün ko'ramiz ne direkt san'at yetakchisi ekan. Mana bu xonim bilan da tanishtirib keting hali. Bu bizning своеобразный xonim. Ko'rib turamiz. Bu bizning vokal o'qituvchisi. Ham endi mana butun Biktavda jirchilarni ko'tarib, dunyoga balqitib chiqaruvchisi bizning Gulnora Ildarovna. Bütün festivallarda qatnashtirib, Allohga shukr. Tecrübesi ko'p. Gulnora Ildarovnaga rahmat. Endi biz Sazvizdiyada da big ko'p o'rinlar olamiz mana aning xizmati orqasida. Gulnora Ildarovna, big shot sizning bilan uchrashuvimiz, sizning bilan tanishuvimizga Allohga shukr. Balki hali vokal darslari olirga to'g'ri kelsa, sizga boram, kadrlar bo'ligi ruxsat berdi. San'at yetakchisi Dabrodoy, ana muzikant bor. İslitar klubuna direktör olup kelgen şanda bersa. Islitar, ne, lispoz var bizning Marishitinde. Şondan direktori keragi. Javit, o'rmon ishida oy, anda havo, tabiat. Yaratam, shuyarib buni aytam, jamoat oyog'ini ishga qo'shsangiz da men har vaqtdag'icha tirlab pishib ishlarga yarata turgan kishi, mana sen xo'ja bo'laroq men tanishtirib ketdim. Madaniyat ministri jamoat har kimni qarab, kuzatib, rayon madaniyat ushoqlari uchun javob bera turgan kishilarimizning birisi. Shunga ko'ra, tege ishga so'nga qoldi degandan birov kelgan bet, ishga so'nga qolib, soat 8 ga kelasi o'ringa 10 ga kelgan. Xo'jasi, anglatmaysiz, nechapsin so'nglab berishsin? Yoza ekan, men bugün saat 8'ga ishga kelasi o'rna saat 10'ga keldim. Chunki ertangi saat 8'dan saat 10'ga shaqli menim bilan birga ishlagan bütün kishida shay isha. Men ul qadar shay isha olmayman demek. Big tane şey var bu. Tanışma. Big tane. Bizning stochida yemine. Ne? Bizde olay tugul deb aytasa kim mekanik? Farhat, sen shay içmisin.
Yok. Şey içken kişi ola direkt kabara. Sen kipken takta kibrik üteli ko'rib Javit, turasың. alay deme. Bizning orada eng ko'p oshovchi Rizalar. Buni ayta olasizmi so'ng? Bunda biz oshagan shekilli. Rizala, bular durust aytami yo'qmi? Yo'q. Diriz. Ol tege aytalar bit, şey işi bo'yicha birinchi o'rinda anglishonlar deylar. Shulay bit. Birov aytaykan, durust tugul. Şey işi bo'yicha birinchi o'rinda bizning madaniyat xizmatkorlari deb aytadi. Bu xaltini qizlari. Kelisham, oshagan malda umid bor. Men o'zimda Rizalar shulay ko'zga zag'if, quloqqa qattiq, tomoqqa toza. Allohga shukr. Bo'lib rahmat. Iliya. Seni bilan tanıştırıp gittim. Allah'a şükür. Şuna göre işleriniz o'ng bo'lsin. Men endi o'zim madaniyat yurtunda direktor olarak da işlegen kişi. Şuna göre mening asılın bütün narsasin bilen. Şuna göre kişi bilen işlev bir qachonda yengil bo'lmadi. Ali alarni klubga chaqirga kerak, jalb eterga kerak, ali üretirga kerak, ali shigish yasarga kerak, alarga kostyum kerak, bütün narsada kerak. Şulay bit. Endi bunday zamanda o'zingiz de ko'rib turasiz. Beyalar kundan kun o'sa, bir o'qituvchi da aytaykan bit, balalar, ananas qayda o'sa? Braziliyada o'sa, no, kivi qayda o'sa, Afrikada o'sa, Abdurahmon aytaykan, narsa bizning Rossiyada beyadan boshqa bir narsada o'smaymanlar deb aytadi. Mana sizdan Buyukdov qonaqlaridan motor mazaklar eshitasi kela. Teatr uchilisiz tamomlagan san'at yetakchisidan so'z boshlaymiz. Javit abi bilan sizlar narsani boshlab yuborasiz kelar. Endi Rizalar bilan tege birga qiriyimizda bir-birimizga tiralib o'tirg'ach silab ketasi kelar. Bir mazak bor. Tege bir kishi ishga o'rnashirga kelganda, shulay kadrlar bo'ligina kirganda, "Esanmisiz, men ishga o'rnashirga kelganim." Ya o'zingiz to'rinda narsa silab keta olasiz degan kadrlar bo'ligi. Silab bitiribgina bo'lmay, men bio hazırlab keldim deb aytadi tege. Şunun şekilli silab ketasim kelar. Men bitinda bu kollektivda tege yangaroq kishi hali 4 yil tirasigina ishga o'rnashganima. Hamın endi bo'jiski. No men o'zimni hamma shulay yanga deb berim endi. Hozir ishga o'rnashirga keldim bitinda shulay eng birinchi meni kiritib jiberdilar kadrlar bo'ligini. Kirdim, eshiklarni shoqib kirdim, mana o'sha Rizala Falvatovna degan bizning kadrlar bo'ligine ishga o'rnashirga eng birinchi shunga kelirga kerak senga dedilar-da. Hozir eshikni ochib jiberdim, tigi shoqagandan so'ng dashuvchi yo'q deganda. Tag'in bir shoqim, tinglim dashuvchi yo'q, maytam oshirga kerakdir endi. Oshiq ekani ko'rina, eshikni ochib jiberdim, birov o'tira. Kompyuter ortida klaviaturalarga bosib ish ishlaydi qoti. Bulay boshingni ko'tarib qaradi-da, "Kirigis" dedi-da davom eta ishin. Men maytam qo'ya kelib lakdim men. Narsa bu maytam. Hozir kirdimda bosib turam. Ya dey, narsa dey. Ne ishlaysan dey. Tege vaqtni eskatishmaydi, shu men biyuda hazırlab keldim deb aytib bo'lmaydi. No, maytam, mana men shulay teatr uchilishlarni bitirdim, maytam, tiginda ishladim, munda ishladim, hozir endi mana maytam o'zimning tug'an yoqlarimga qaytarga bo'ldim. Shunga ko'ra mana shunda ishga o'rnashasim kelar. Shoy boshimni ko'tardi-da. Anladim. Bar, начальникка kir. Dedi-da, chiqarib jiberdi. Men narsa deb aytirganda bilmayman, boshni yeb chiqib ketdim endi. Maytam, olganmikan bu meni ishga, olmaganmikan. Shunlarisining endi nihayat Liliya Zufarovna bilan tanishib, onun yanına kirib, onun bilan siylashgandan so'ng ikkinchi kunni butunlay boshqa tovush bilan Rizalar Falvatovna shaltiradi. Farhat, seni ishga oldilar, dokumentlaringni ko'tarib kel deb. Ikkinchi kunni kirganda o'zi mana shin yuzi ochildi endi. Mana shu shunday normalniy tege o'zimiz aytmishli ishga olgandan so'ng o'zingdan osha turgan kishi bo'lib chiqdi. Allohga shukr. Mana shunday qiziq ettiribgina kelib lakkan emishga. Alqishlab olaylik. Yo'q, bulay tanışu kerak, chunki oramda ko'rasan, uchrashib yemi. Balki shunda dunyo hali bilib ishga o'rnashishga to'g'ri kelir. Balki bari tanimas kishi shulay bit. Tege avtobusda bor ekan bir xotin da bit irga yilmay, bir irga edi. Isamisiz? Siz meni tanimadingizmi? Yo'q. Bulay. Boqsa ko'rshisi deb aytadi. Shuna ko'ra kishini tanirga kerak boshda. Shuna ko'ra Rizalar aybat kishimi ish bo'yicha? Aybat. Yarar. Rahmat. Noning aybatdir. Bulay kayfi bek yaxshi ko'rina, zarplatasidan oshar tugul axir. Qopshiqlab olamiz yo'q aytaman. Allohga shukr. Zorlanib bo'lmaymi aytmishdim. Olay kerakmi? Mana tege zarplata degandan bitinda ol bir o'ramda bosqanda
Теге 5000 теңгені кісесінен шығарғанда, олай қияшы қарап тұр екен. Гаишник келгенде, сіз рөлдәме? Жоқ, қызғаныш деп айтады. Дилия, мына сенен бір мәзәк. Сен енді көпні көрген, көпні кешірген, юрүзән, теге жырдағыша. Шуңа күрә сәнгатның нәрсе екенін білесің, сәхнаның не екенін білесің, сиңа үйретесі жоқ. Менә бұлар білер ішлеу жеңілме, рәхәтме, ауырмы? Рәхәт. Рәхәтме? Yok, Не үшін рәхәт? Ну, алар біріншіден әйтәләр бит әле, талантлы кеше белән эшләү авыр, чөнки талантлы кешенең һәрберсенең характеры авыр була. Безнең Аллага шөкер, характерлары җиңел, бөтенесе талантлы, алар менә мәзәк сөйләргә безнең Фәрхат инен җырчы буларак, биюче буларак бөтенесе дә искиткеч. Без инде менә концертлар белән дә бергәләшеп чыгабыз. Чөнки мин инде үзем теге мин бит начальник кына түгел. Мин бит инде үзем шундан чыккан кеше. Шуңа күрә миңа рәхәт бу дөньяда яшәү. Аннары біз бит инде гастрольләрдә менә Җавит син белән дә бит инде 90-нчы елларда күп җырдык бит инде ул гастрольләрдә кызык хәлләр бик күп булды. Эй, берсен сөйлим әле. Юк, анда бит Зөлфия ханым да безнең белән. Юк, без бер Салянка белән киттек нигә? Шул Екатеринбург, Свердловский өлкәсендә йөрибез. Бөтенебез бергә инде без. Безнең алып баручылар Раул Абушарафиев белән Рәшит Шамкай анда. Мин үзем, минем физиология шундый, мин бик калын тиреле кеше. Миңа үтеп булмый, а? Мәдәният өлкәсендә шундый кеше генә эшли. Әйе. Хәзер инде гастрольдә җөрибез бит инде муенга да үргәләп ала бит инде кышкы көннәре буймыха утырдым. Нәрсәдер муенга бәрде инде. Утырам, муенны былай бурам, уже концерт 1 сәгатьтән башлана. Рәшит абый җыри, Шамкай туда-сюда. Рәшит абый мәйтәм, син массаж әзрәк ясый белмисеңме? Ясый беләм, нигә ясамаска инде? Дип килде. Инде Рәшит абый тәмләп кенә тукта кулларымны җуып алыйм әле дип, кулларын җуып мәш килеп килде дә, мәйтәм менә муенга гына Рәшит абый. Ха бу ясый башлады да, бу кабарынды күберенде кашлар башытты. Шушы яшыма җитеп, мондый доңыз тиресен күргәнем юк иде. Менә Лилия, ир белән хатын арасында нинди аерма бар? Кем әйтә? Нинди аерма бар ир белән хатын арасында? Смотря нинди нәрсәдә әле. Ирнең муенында бар галстук кына. Хатын кызның муенында әле монда цепочка да бар. Монда өйдә бар. Монда әле балалар да бар, монда эштә бар. Монда әле галстукта ирдә бар. Бу муенда. Бар. Шулаймы? Шуңа күрә чыдарга язсын. Шыдай хатын кыз һәр вакытта да. Шыдай. Ул теге Свердловский дигәч, ир белән хатын утыралар икән, кроссворд чишеп. Шалтыраталар икән. Алло, исәмсез? Бу Свердловскийда ни әле? Менә Казакстанга такси йөрибез сездә. Сездәрсә, Казакстан кайда да? Свердловский, Екатеринбург кайда? Астанага чаклы бит анда җәһәннәм тишегенә барырга кирәк. Хатын яз. 6 хәреф дөрес икән. Астана. Ну, достым, инсәләр индалар, һәр вакыттагыча тыйнак индалар. Музыкаль халык инде инсәләр. Шулай бит. Налар сөйли белсәләр, сөйлиләр инде. Алар сөйләш. Әйдә, сөйләшәсеңме, юкмы? Юк. Сөйләшә. Хатын күп сөйләшмәскә кушты, дәшмә ди. Лучше дәшмәгә атрыйм. Брат, синнән дә, синең хатыныңнан да бәхетле хатын юк. Ир сөйләшми. Ну, сөйләшергә кирәк инде. Җырлыйсың инде. Юк, уйнымына. Уйнысың гына, теге ике хатын сөйләшәләр икән, 2 яшь әни сөйләшә икән. Эй, дип әйтәде берсе, менә баламны җырлатканда шундый рәхәтләнеп җырлыйм. Эй, җырлыйм, балам шундый тыныч инде менә изрәп җыклап китә. Тегесе әйтә икән, баштарак мин дә җырлыйдырым. Күршеләр әйттеләр, лучше балаң акырсын диделәр. Гөлнара. Менә җырчылар инде бөтенесе. Теге бер ир кайткан бит эштән. Хатын, бүген нәрсә әзерләдең дигәч, хатыны урындыкка менеп басканда җыр дип әйтә ди. Син шулай түгелме? Алай. Гөлнара, гаилә бар, балалар бар, музыкаль белемнәре бар. Укытасыңмы? Сәнгатькә тартылалармы, юкмы? Беренче малай спортсмен. Рәсемдә театр училищесына керергә дип хыялланып торабыз. Ярар, керә Алла биргән булса. Монда Фәрхат укыган инде монда. Әле генә менә
Екінші орын конкурстан алып қайттым алай, міне, қатнаша башлады Сенчури театрынан. Яра, Гүлнара, мен не үшін сұрайым, чөнки оқытушылар инде алар һәр вакыттагыча аз сөйләшәләр, алар күбрәк эш күрсәтәләр. Шуңа күрә мин синең халәтне, синең хәлне аңлыйм. Шуңа күрә сөйләшми генә, матур гына менә шулай итеп утырсаң да, безнең Кәмит Җавид капка төбенә шунда ям истәп, матур итеп, әле бәлки берәр күп җырлап та алырсың. Менә шулай утырырга дип кенә килгән идем. Баштан ук. Без гомумән шулай икәү генә сөйләшербез инде бүген. Кемнәр килгән бүген, хөрмәтле тамашачылар? Ay Rizələ, İrkən bulasım kilə, Jilkən bulasım kilə, İrkən bulasım kilə, Jilkən bulasım kilə, İşkə alır idin mikən, İşkə Biyiktauğa barası kilə. Cavit abi, bilesmen her şey teskile bizim Biyiktau medeniyet yurtunda, вообще Biyiktau'da unikalni medeniyet hizmetkarları işleydir miyim kalsa. Neseden gene çıkıp teskile, ben kaysı iş uğrunda mesela kadrlar bölegi şulay jırlayala. Şulay mı? Şulay yok, bizim aldığımız metodist. Ул методист булып утыра, әгәр дә берәр концерт вакыты килеп җитә икән, һәм бит инде без күптән түгел генә спектакль чыгардык, Галия Бану спектаклен. Әйе. Шул Галия Бану спектаклендә бер атна эчендә вот кирип кем Исмәгыйльне уйнап бирә ала. Әлбәттә безнең алдынгы методистыбыз бар. Әйтәм, образдан чыга алмый утыра. Шул ничек кирип калган, шунда кирип калган теге машина скоростьта шикелле. Мин килешәм. Әйе. Директорга килгәндә менә мәсәлән, әйме? Директор безнең бит инде директор кәгазьгә шумган тегесенә кул куйдыра, моннан акча табырга теге костюм менә сез әйтмешли инде, әйме? Биюын күрсәгез, биеп күрсәтер әле бүген. Кая шулай директорның биюы? Каралым алай, нинди комплиментлар, Безнең мәдәният бүлегендә менә шулай, чынлап та шулай. Һәм әле без бөтенесе дә татарлар. Аллага шөкер дин. Менә Аллага шөкер, Биектау районы битен ияләнгәннәр элегелектән ничектер урыс районы шикелле итеп күрәдерләр. Хәзер инде алай ук түгел, безнең менә мәдәният бүлегендә бер урыс кешесе дә юк, бөтенесе татарлар. Яра булыр. Теркәп куябыз без моны дисеңме? Юк, теге комплимент дигәннән берәүнең хатыны бик боегып йөри икән көне буена. Кайфи җойды. Ире итә икән. Нәрсә? Кайфың юк. Күптән комплимент ишеткән юк мәллә. Барана базарга, киемнәр кара. Анда киеп караган сайын, классны, идеальны, малай. Анда комплимент ясап кына торалар, сатучылар ялгышмый дип әйтәди. Эшләгән кешенең хезмәтен күрә белергә дә кирәк.
Чынында, ул теге сәхнәдән карагандагына сезнең эшегез ул бик җиңел булып күренә инде. Аны сәхнә артын, аның инде күпме эше барлыгын беркем дә белми. Шуңа күрә ул кагаз эше булсынмы, ул менә Ризалә сиңа кагыла, Рамил достым сиңа кагыла. Ул инде сәнгать чәчәкләре, алар инде уйнап көлеп кенә йөриләр. Сез эшләгәнгә канәгать булмагыз. Теге әти әйтә миңа, улым, эшкә урнаштырмасың әле, или һаман шул җырлап биеп кенә йөрисеңме? Шуңа шикелле. Мен сиңа караганда мин сине сәнгать җитәкчесе итеп күз алдына да китерә алмыйм. Син авызрак һәр вакытта. Алар әдрәк кенә теге җиттирәк булырга тиеш. Ну шулай булып кал. Мин үзем шулай яратам шундый кешеләрне, шаян кешеләрне яратам. Тормыш булай да бит инде. Үзегез күреп торасыз, заманасы. Шуңа күрә зур итеп рәхмәт. Минем тагы бер әйбер искә төште. Хәзер ул җегет, ул кеше инде ул менә монда телевидениедә эшли. Әйтмим кем икәнен. Хәзер без аңдан яшь вакытта, әле студент вакытларда, мин дә бит инде музыкаль училищеда укыдым инде, скрипка классында. Шул вакытта әзрәк теге шабашкаларга да чыгып керәбез бит инде, студентлар, акча юк бит инде, ашыйсы килә, киенәсе Юк, килә. син дөресен сөйлә, ул шабашкамы или башка нәрсәме? Аны ничек итеп әйтәдер? Шабашкы дип атала инде ул хәзер. Шабашкы инде ул вакытта. Әйе, бергә чыгып китәбез. Ул егет бары тик татарча гына сөйли. Минем аны русча гомумән ишеткәнем юк. Мен әйтәм, син русча юк инде, юк, русча юк, татарча гына, бары тик татарча. Шуннан бер 15 елдан соң без аның белән очраштырдык. Ул уже монда эшли, мин икенче җирдә эшлим. Хәзер мин сорыйм, бу менә ди бүген ди банкетым бар әле, ди шунда барасы бар ди. Урыс банкеты ди инде, син ди әйтте Лилия, мин ди урыс банкетында эшлим, татар банкетында эшлим ди. Бәтәшмә әйтәм, син бит русча сөйләшмидең. Эй, Лилия, ипотека сөйләштерә. Шуны бер Сезгә дә җавит күчтәш калып килдек бит әле без. Менә шуны күрәсез, шуны көтеп утырам бит инде. Кашаннан бит. Аннары сезнең авыз бөтенләй җыелмый инде. Менә шушы майны ашаганнан соң. Менә бит. Җавит абый только сразу аша бетерә күрмә бөтенесен дә, яме. Зур итеп рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр, безнең Камил Җавиткә бүләксез килгән кеше юк. Әмма дә ләкин әле булай күпләп бер кәрҗин май алып килгәннәре юк иде. Нигә фармна? Ашасыннар, үткәсеннәр дигәнсездер инде. Ул тиз бозылмый, узакка җитә. Алып кайтып морозильникка куйсагыз. Ярар, теге май дигәннән бер 70 яшьлек бабайның бит малае туган, больницага алырга килгәндә, врач әйтә икән, бабай, бу сезнең баламысың? Точно, минеке балакаем. Шушы яшьтә бала буламыни дигәч, балакаем, двигателең тәртиптә булса була дип әйтә ди. Икенче елны тагын алып килгән, карчыгын бала табарга. Бабай, бу сезнең баламы? Инде икенчегә тот. Балакаем, ничек бу яшьтә бала буламыни? Балакаем, двигателең тәртиптә тотсаң була. Ишенчегә бала табарга алып килгәч, врач чыкканда, бабай, двигателеңнең майын алыштыр давай, нигер туды дип әйтә ди. Зур рәхмәт, күчтәнәчләрегезен бергәләп, Алла биргәнсә авыз итәргә язсын. Исән-сау эшләсеннәр, бу оешманың кешеләре дә елмаеп яшәргә язсын. Һәм ябагат, әле минем дә сезгә күчтәнәчем бар. Серле сандык. Ну, җегетләр, кызлар, сандык матурмы? Бик матур. Әле аның ишендәгесен күрсәгез, аның ишендә нәрсә барлыгын белсәгез, анда менә шундый әйбер, име? Бик бурынгы заманнардан килгән әйбер. Кем белә, кем әйтә? Чөнки мин монда үзем дә белмим нәрсә икәнен. Менә әйткәнемчә, бурынгы заманнардан килгән әйбер. Уйлыйбыз. Кем әйтә, шул әйбер шуңа була? Сораулар бирсәк ярыйдыр бит. Сораусыз булмый инде. Намазлык түгел. Юк. Бу ашый торган әйберме? Элек аны үләннән, агачтан ясаганнар. Курай. Әзерләгәннәр, хәтта аның технологиясы менә мин әле хәтерлим. Мин бәләкәй чакта, әле үскәчтә мин аны хәтерлим. Эшли торганнар иде, ясый торганнар иде, үләннән, агачтан ясый торганнар иде. Ул үзе ризыкка ашаган. Ризыкка ашаган. Ләкин аны йотарга ярамый. Сыбызгы түгелме икән бу? Якын. Сыбызгыга. Сыбызгыга якын, сызгыртау ул.
Сызғырап шуны. Йотсаң сызгыртама, или Сызгырта. О, әле аңардан соң бик күпләр сызгырып йөриләр. Ай, бик күпләр сызгыралар. Аннан кире шул сызгыруларын туктатыр өчен тагын бер җиргә барып кайталар да, аннан кире алар шул сызгырудан туктыйлар. Бик бұрғаланып. Ну, Тойларга кіріп кетті бұрынға. Аннан туеп булмый инде. Кәрәзле бал түгел инде. Авыздан сулар килә. Кәрәзле бал түгел әйттек ишеме? Ағаш. Кәрәзле балга ошаган. Ошаган. Ошаган, кәрәзле балга ошаган. Кәрәзле бал ошаган. Кәрәзле балга ошаган. Шаған кәрәзле балға. Сыбызғыға да ошаган. Сыбызгага да ошаган. Қызығай бір икем. Чөнки сыбызгыны да авызга кабасың бит. Инде бу. Ауызға су жиыла жау итә бисмилlah. Ул җыела. Ул җыя. Аны син белмисең аны. Менә алар аның ничек икәнен беләләр. Менә. Алар белә аны. Нарат сагызы түгел инде. Сагызны әйткән ик бит Әй, инде. әйттем. Якын. Сағызға Аңа яқын. да якын. Сагызга да якын. Юк. Аны якын. Сагызга якын гына түгел. Сагыз икәнен әйткән өчен зур итеп рәхмәт. Кадрлар бүлеге җитәкчесе. Тавышыңа кире чыккан. Ишетелеп кенә үтмәгән, күптән әйткән. Ну, вокал дәресенә укыткач, ул бит инде һәр вакытта, әгәр дә булай сүз белән әйтә алмыйсыз икән, дип әйтергә кирәк. Мин аңлыйм. Ризала. Шуңа күрә әйтеп кенә бетермәдем, төрле төстә дә була. Алсын әйтсәм беләдер, чөнки ул бит җәмәгать сызгырта. Bir düşkənlər çiçi virgən kişilər көп. Şuna görə Rizələ, bağırım, sinarğa kadrlar bölügü жетекçisi olarak. Abba. Mənə göstərməyim. Çünki Рәхәтен күр. Только тешсез кала күрмәяме. Ризәлә, точно эшкә урнашырга йөри бит җәми. Бу визәтке? Шуннан башлап. Менә башлап. Ризәлә, бәгырем, бездән булай гына котыла алмыйсың. Кем сандык içindәге серле әйбернең исемен әйтә, кем исемен атый, шуңа бүләк һәм аңа бәйләп үйіп жаза. Син инде Абделкадыр бүлеге җитәкчесе буларак хәзер уйлый башлыйсыз инде кем минем өчен бер нәрсә эшләр икән дип шулаймы? Мин җырлый гына беләм инде, җырлап күрсәттем бит инде. Менә без андый ситуацияларда обычно начальник Лилия Зуфаровна коткара. Җырлапка китмәс микән бүген? Мишәрләрдә булай иттермәй җавап. Илия, үзеңнең тәрбияң. Bakşalarda şeşek ata, sinu tırtkanı birligen. Bakşalarda şeşek ata, sinu tırtkanı birligen. Uluda mini kütesim bana nikilimisin birgenem. Birligenim, sin vitminem birgenem. Birligenim, sin vitminem birgenem. Hoppa! Bugün tünlet işlerimde sine kurdem bergenem. Bugün tünlet işlerimde sine kurdem bergenem. Ul salimiş esini canıyım güye kara birligen. Birligenim, sin vitaminem bergenem. Birligenim, sin vitaminem bergenem. Hoppa! Birligəndəy күзләріңне бик сағындым біргенем. Birligəndəy күзләріңне бик сағындым біргенем. Birligənim, сағындырдың біргенем. Birligənim, сағындырдың біргенем. Birligənim, sin vitaminim біргенем. Birligenim,
сүйінем, рахмет сиңа, Лилиям. Рахмет. Лилия Сибаятова. Зорайтова рахмет. Лилия Зуфаровна. Жырың үшін рахмет. Мына шапшақлар еме. Бірлігеннің шешек атқан вақытлар, бірліген жиған шақлар еске түсіп кетті. Бұлай ма? Илсұр. Илсұрға рахат. Сөйлешмей. Мансана тілі жоқ. Гүлнара елмайып қына ұлтыра. Шақ қатан. Вот, мен етем. Кішіге рахат енді шулай дынжара. Шулай болып яшауысы келе менім де шулай. Үндешмегіне, сөйлешмегіне. Шулай бейт. Аллаға шүкір жамағат. Исен сол болығы сәлемет бол. Үшігізді оңышылар юлдаш болсын. Исен сол болып моторитіп яшерге ясын. Jamaat! Ramil'le tili açıldı. Eyde, bir mesek. Давай. İki karşılık sileşip oturayken de. Barıydı yaş şaklardı. Motor şaklardı. Yemsizlendik. Min motor idimdi. Min. Yemsizlendik, kortaydık. Asobirme sindi. Diklerine söylettim. Şot yasadım bir çavit tabi karamayı. İki karşıya oturarlar iken, bir susur iken. Karalı, anıkların kayıtkan iken, anığın kayıtkan iken. Babasına buluşalar mısın? Buluşalar kişi pensiyasını işi bitirdiler de bitti. Artık degenden iki babay kızların yanına barığa jiyinganlar bey. Barığa jiyinganlar da hazır baralar iken hazır. Ey neşlerimiz iken hazır Salim karalı. Ne? Hazır barabız. Kızlar üzeri yana kırtmeseler neşlerimiz. Ey aptırama kırtmeseler kaytırımızda kitirimiz. Ne kırtseler neşlerimiz. Tağım var mı mezekler? Bine cemaat, bine ekliğine tuğa başladı. İlsur, neresi? Şitillerde kurganını söylesin. İlsur. Peki disklar satkanını. Süleri Fransa'dan işik kaldın sen. Mine bu Tataristan Devlet Jırhambiyo Ansambl'da işlegen vakitta birden bir Fransa'da kalıp avtobustan kaya kuyarga özün kaya varıp berilirge bilmişi bir söz Fransız dili bilmegen kişi büyük tavga koyta. Mine şu hallerini nişi koyttun İlsur ayt? Koyttum da avtobus ap kildi. Paput ne bilen? Paput, aboy deyip. Abi diyen sözünü bilsen, cemaat Fransa'dan tugul Amerika'dan da koytup bulayken. No, başka? Kalmaska, avtobustan düşmeske, koytkanca şunda oturup durga kireyken anladın. Bir koyat düşmeske. Sen böyle söyleşmiş otursan, sen bugün kendi Cavit'te oturup kalasın. Cavit abi, şundan sonra Amerika degenden betinde. Bir bizden Tatar yigiti Amerika'da kafega kirganda, tege burgerlar satatırgan. Hazır kirib oturganda официант kelgan, tege qora yigit minin yana kelganda, "Sir, narsa, что будете заказывать?" deb so'raykan. Bu Tatar yigiti. "Tak, mana menga bir talinka shulpa, ikki ish pishmoq davay" deb aytadi. Tege, "O, men bit sizni anglamayman. No" deb turaykan tege официант yigit. "Mana men senga aytam, menga bir talinka shulpa, ikki ish pishmoq" deb. No" deb turaykan tege yigit. Shundan so'ng bu kissasidan bir pashka yashillarni chiqarib salgan kupyurlarni. Tege официант yigit qarab turganda, "Oy, balkim sizga ish pishmoqni ishni chiqargadir" deb so'raydi. Жылытып та берге керек. Зоритов рахмат. Мына biz cemaat. Mına tırışa tırgaç bezekler çığa başladı. Şuna göre ol bit azgina kızdırıp jiberge kerek. İnsan işi kıllar. Insaybat. Insaybat. Tiller sana oturasın bulaydı. Bizning bir mezek iske düştü. Hazır ilik bitinde Şilebi yaklarına bir kop gitkenler bitin. Şahtılarga ilikki zamanda indi. Bizning abiler, bizning şulay bir tuğanımız indi. 60-cı yıllardan şunda şulay yok kite Şilebi ülkesine indi. Saba rayonun satış avulundan, o'zi ol Baltaş rayonundan Aklim apay bizning hazır bara kelipşe bütünley bir sözde mene Rusça bilmeyini. Bütünley. Hazır ime bundan soruyorlar. Как тебя зовут? Hazır, ey Xudayım, qaysi zavodda ishlaydi deb so'raydi bu dey. Hazır aytib qarayım dey. Ninagar? Yo'q dey. Shundan so'ng kolxoz deb aytib qarayım dey. Нет, как тебя зовут dey? Ничего не знаю, никакой завод, только Ненагарский колхоз degan. Fakat
Только Биіктауский район. Ничего не знаем. Bir нәрсе білмеймін. Рахмат, сөйлештік, рахаттанып жырлаштық. Но, міне, саңғат кішілері бейденді. Рамилның да тауышын естесі келе, міне Гүлнараның да тауышын естесі келе. Мен гіне түгілдір, қымына тамашашылар, сіздің де міне шушы жігіттерінің қызларын тауышын естесіңіз келе тұрған. Таңдайға әйдеңіздер, жігіттер, бір матур жыр бұлақ етіңіз әлі. Қап-қатын емлеп, бұны яратам жылай. Ақсыл сарлар хабар бере судағы қындызларға, судағы қындызларға. Мен сағынсам айға қарым, сен қара йылдызларға. Мен сағынсам айға қарым, сен қара йылдызларға. Оларыма жиып алдым, қарурман миләушәрсен. Hey, қарурман миләушәрсен. Нұрлы yüzләріңе қарап бармекем сүреләшәсен. Нұрлы yüzләріңе қарап бармекем сүреләшәсен. Ол күні еротлық күндер келішә жирен қашқаға. Шулаймы? Шулай шул! Келішә жирен қашқаға. Мен сағынсам шығып қарым сайрай тұрған қышларға. Мен сағынсам шығып қарым сайрай тұрған қышларға. Әйдә, оп! Ойна достым гармоныңны, тартқан үстіне тартын. Тартқан үстіне тартын. Сандылғашлары бірінші қыш сызалардан да артық. Сандылғашлары бірінші қыш сызалардан да артық. Шақта қарадым мені қайралып. Хей, қарадым мені қайралып. Қарамадым мен қайралып, достым қалды айралып. 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 Қарамадым мен қайралып. Қарамадым мен қайралып, достым қалды. Ой, афарин. Нишләп утырдыңыз сіз соғызаққа шақлы, ә? Рахмат. Ой, Рамил. Мезгілге әзірләнді инде бұлар. Шаққаттым, хәтті сен бейді білесің екен. Гүлнара, сен үйреттің ме? Бейірге түгіл жырларға. Жырларға да үйреттің. Ай, Гүлнара, мен сағынсам ойға қарым, сен қара йылдыздарға деп юққа жырламай ол. Молодец. Рахмат. Сөйлеп бітіріп, бұл мен бию да әзірлеп келдім. Құрметті достар, құрметті тамашашылар, міне, вағда еткенше, көресіз бе, не қадар талант Биіктау мәдениет йортында, аның ауылларында іштеп ғұмыр кешіріп яталар. Зор рахмет аларға, жырларығыз үшін, матур күйлеріңіз үшін, биюлеріңіз үшін, мәзәк сөздеріңіз үшін, әлі олғына түгіл, әлі біздің ең яратқан тақмақлар рубрикасы бар. Шыңа көре тақмақлар! Taqmaqlar! Taqqa teline kildik biz jırlap күңел aşarga. Taqqa teline kildik biz jırlap күңел aşarga. Көптен хыялланған идік жәвит қолын қысарға. Көптен хыялланған идік жәвит қолын қысарға. Рахмат. Қайта қыздар, қайта қыздар, қайта қыздар Биіктауға. Қайта қыздар, қайта қыздар, қайта қыздар Биіктауға. Барығызны шақырамыз, шықмай бізді қишқауға. Барығызны шақырамыз, шықмай бізді қишқауға. Биіктауға мінген иді оқ бұлытқа қарарға. Биіктауға мінген иді оқ бұлытқа қарарға. Биіктауғына деймәгіз Татарстандадан тұтап. Биіктауғына деймәгіз
кенә булмый, Илсур биек күрсәтә. Җырлап сөйләп кенә булмый, Илсур биек күрсәтә. Büyük tauğa kileriz, siz bir yol idip gideriz. Büyük tauğa kileriz, siz bir yol idip gideriz. Ay rahmat, men sizde işke şakırası deyip duram. Yolga şakırasız iken. Kilemiz Allah birbirimize hürmet tamamlarsak işittiniz mi? Büyük tauğa kileriz, karşı alırlar, uzatıp koyarlar. Çünkü anda mene şuşunday, keng köngülli, konakçıl halık yaşay. Ay rahmet. O'zingizga rahmat. Juvatuşuda tabılır. Mana şulay uçraşıp tursak, Allah bergan bolsa, jumgalarını kütüp turmağız. Keligiz büyük tauğa. Onlar her gününü sizni qarşı alırga riza. Hürmetli dostlar, zor etip rahmet. Motor etip көңіллі yal bula gitgeni üçün, hem şulay motor uçraşularda rahatlanıp jırlaşıp oturgan üçün sizge zor etip rahmet. İşleriniz oң bolsun, yollarınızda yaxşı kişiler uçrasın, tapkan mallarınız bereketli bolsun, balalarınız, unuklarınız, yakınlarınız her vakit tağışa sağ selamet bolsun. İsen sağ bolun, hürmetli tamaşaçılar. Endi biz sizni yaratabız. Kilesi uçraşularga teklim sağ bolunuz. Hoşuğuz. Paka paka.